Бурят улысы ундытны номыханда антология современной бурятской литературы гыхын номте танилсылға оңгырбы. Бурят хылындары бышыгдahын захиолнут, орддары ашулыгдыжа, екі хымжыны тусыл болыба. Униндо тыр классика нахам болахын захиолчыденға захиолнуды ашулдык вегапте муно тигет турушинчо тыр муно аминды миринды явжехын муно уйин захиолчыды алын жанрын, алын илдивен утхате шок зугаты ши томаты ундыр бадолнуты шилдыбы жанрын захиолнут нигидыжы им антология болот. Бухидо ыны тусылда зун корин долон хэн дорара тухалыкшыт аршулыкшыт хабада. Тидене тода ажалыжыж байхын, нахане амырдыды шағырахын зон, аютыд болын босат хабада. Эны ном олыс турин бүлік хыблылар гарахын, бұхуйны сахим хыбын оригинал макетге дардар хылмытсы. Маны бүлік түпті бүлдіктігін ема, тихдейнімді антология современной бурятской литературы в переводе на русский язык гыныбде, бедатрени бурятчылхада орыт хылындары оршолыгдығын, мұны ойын бурят орын захиол, гэднерлыныбде, әні захиолнуды сақсыл бірі ехі ханин нам бала гэдтімді ғылты. Хайыр батихо боридыхын хыблылда тоожынут, хоронут, шулыгут, поэмынут, антыхынут, баснинут, эссе балын зужыгутши аро. Мені бурят шулыгыя, бурятник шулыгыня орыт хылындары қарахын баненді. На русский язык был переведен. Сычкылда хэмбэне юбгыхыда ганцы бурят дері выша. Ордор шиибаха умчыха. Мұныр дарымда ехі залушылны ехір ордор умчынық емді. Кеміхе орыт хылындары оршылар бәхді ехі вайырлы жывайынып, енді ерет бәхінде вайырлы жывайынып. Тус сақсалбарите танилсажа бағашы ехіші оншақшыт бурят арада сойлы байын заншалнутты. Мұны ойын ажыбайдылты танилсажа. Угын бухы хэхіние, хылны байлыгые, бодалы гум утхые, олыха арғыты болыба. Александр Цыренов, Владислав Цыбенов, Бурят ТВ.